President Raila Gacahagua ati bara ya kuhurana na makiria ndugugio gitaro-ini kia Mount Kenya ndiguthiraga yatira, akiuga ati arita president ni gutigirira ati thirikari ya President William Ruto umwe wa maundu maria yakuririkano na maundu gutigirira ati ni na urunyui na makiria dawa cia gubugugia na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya. Gacahagua no uri uthiite na mbere na kuga ati gitaro giki nikio gituti hari unyui wa njohi ici ni gutigirira ati ni inyitie muthuri hamwe na atongoria keri aria macaguritwo nguru ati na wendia na uthiri wa njohi na dawa cia kulevya. Gukiri uguo Gacahagua ni arutite mukana mururu kuri macibu, akiuga aria mekunyita kana aria megukorwo makinyitikana na mahitia maya megukorwo makirwo. Gacahagua augite maundu ni meri, njohi aikare kana cibu aikare, macibu riu makorwo magicagura undu ucio kumanagia nao maya maigana cibu na njohi matirikara hamwe, umwe no nginya ehere katiguo tondu njohi ndikiri na hakiri cia kuga kana ikwehera ri uhoro wothe ukomeire cibu aikare kamucemanio atue itua kanu kana njo kariu haha tondu nani ndikiri o mundu wa county commissioner sahi iko chifu moja sahi iko kwa ba sahi hapa anakunywa, so nitakupatia jina askari washike wafugie sahi anakunywa sahi na ni saa 7 leo aiko chifu kira butha ici ri chifu njohi no athire irio na wanyua uguti murebi warariri tio kama hapa utatafuta chief county commission assistant chief, hapa utatafuta assistant chief. Hakuna chief mlevi atafanya kazi kwa hii Kenya. Chima amwe kunywe pombe wafanya nini? Kwa sababu ile kazi mingi ya kupigana na pombe leo ule mlevi